Dulu ni maksudnya aku coba aja kumekumu sudah di Nairobi kama no kola jaja kan. Tadi sih pada jaja nama lain politik cuma dari sini kama. Atau Jika dijual buat ni buat mau tak kok? Apa yang dibuat? Buat ni buat. Kodi mana kisimbi ni? Makurami. Mea Simbi ni ami. Mea wakino. Anu si mau ke piaro kanya bedo ko buat. Ni sangi o mawar. Rasanya nyo ke bambe anyo gini. Ayulo. Mangga we. Ibi yo. Adia nyo ko meta de WhatsApp. E ka kanyi ni le bo TikTok. Bon TikTok. Mate ngeo kai. Ni nyako na sera TikTok wagi gine. Kai. Bwana Maxi bwana. Abiro nyo ni simbe. Ni kitu kama. Ma Nyo yo Luanda kocha. We abiro chat kijo moko dwanu nyeka. Inyewe Luanda. Mani cha nyo Luanda kamili. Ikia the phone accessories and repair. Ni kanye. The mobile phone accessories repair manche Luanda Center yo mate pusia. Kapo kikala kanyo ni pip. Kondu ne jogo mondo lori bwana kanye menye iPhone mama original, Oppo original, Tecno original, Simbe original, gini ok Simbe mo komen ani ngini chon kendalo mana nyoga sim na robi kama si. Bwana jogi ne kedo nyakatiraka Simbe bwana kuru jupugele wale bwana so ponye na sekendo ange pesa tadaka gine one bedroom. Edwin be uso smartphone. Tola sonyaka he. Olo sanyaka smartphone. Makita ngodo ngin mana ni sindalo mo kumani kuda na chuecha. Mia namba Edwin. Namba Edwin ni 000 ani cha save kamera ka. Umena jogo uso Simbe mapeo maxi. Ine miero ga sere mo wasa. 0704 91 33 50. Wacho nango? 0704 91 33 50. Mano ka Edwin. Ya bwana mano ka Edwin kata kitwa ni mondo miyo kelni simu pasa kata delivery okingisa Edwin. Itemo. Ogona order mar simu adwa simu miko okay ge bonde cha. Ego okay ge bonde. Maduong. Makita ngome wige tene ge bwana. Ano kadwa kwamba kakijomba wije sele ngore bwana. Nyocha video kama mine by the way ya udisi duogo. Kodi bwana ukiwa mine live. Nyocha video ninganye amanyi si morami taje ke WhatsApp kanye. Yani kodo de turugi jawo di kapaiso. Na ndo manyo. Utawala Studio. Kadori nati matek Aching Abi Darugenya.